Stop your nonsense. Prophet Kofi Oduro tie wakana no atum. Ma unya atwom amoye. Sankofo we nyina nka no kore. Ye fun pa wo so your sofo kakabo sofo wunim hwe. O de Sunday obeya sorry. Na de Sunday o do pa ya sorry a enka doctor ne ho asem. Politics na wo ye ne sa wa sorry dem ho. Kofi Oduro nyame wa afra wo. Entim nam kwan so me be video we na no. Anam te se obi ebo nwum e wo kwam. Nam se enwum e de. Ase munsem eye me de eni asem bi ahia. Ara se nyame fra wo amane fra wo asofo podi. Nyame fra wo amane fra wo asofo ma se wait a minute. Me nam kwan so be mi koi. Me koye sofo Penyah Prophet Kofi Oduro. Ne ho video na me koye. Na enwum ya mu bo na bo interest on pa kire e komo Kofi Oduro ala. Enwum no komo Kofi Oduro ala say. E wo say am no gese ya de. Oko media na so Bigscout media na ya prempe. Bigscout na prempe. One Melenash any other TikTokers obi kire me say Prophet Kofi Oduro in fact nyatwom pa de nyatwom aye ni say wo ye nyatwom wo ye hypocrite ni nyina na say afia sansani Dr. Sansen ni sensen ba ye no Kofi Oduro ayi nani wanka ho hwe one Captain Smart say o mayi wo mani o man ka ho hwe e ma Kofi Oduro ko nyina sondem na oka wuntumi asem ene ni o say Koto de ne bojo e nya chire mfa ba bonu kum sa di we si MPP time Kofi Oduro ka ba ye tie me kanya me adwen tie o so hypocrite e was in this video no let me go say no more here and seven say the etwagu e wo abia for data kesi ni ma Penyah block media mess say any day o be like video na da roba o subscribe button na be click the notification icon for the latest updates na be chire wa adwen de ama me e wo comment section mess obaswa no shi be one first enya bi ahwe eti Dr. Sansen ni unzima bro video back and forth yes anko hobi wada say na asemi ba here no onim say Ghana ha you nipa ne ba ku me ni mense bia asem bia ba they come to address it omu church omu auditorium omu church ohon addressing national issues ara say omu church omu auditorium ohon addressing national into say Kofi Oduro kan ho bi opam bo say kan ho bi opam TV all the asem bia ba or address it etin kana amon nyanda dan say ne Kofi Oduro yi sansan ni se ba yi yen nyina ye okrom ha sadi we si MPP time enkenim how oba be gina so abekasa bekasa Kwasea fo the unqualified kwa man positions yenim Kofi Oduro how ka ba bekasa but Sunday duru ya Kofi Oduro ya sole no bia 38 say afia sansan ni onu ka bintera plan etme dupi mahama ewura mahama adwiri mu nyina mahama appoint as personal physician say na be see ado service on that Kofi Oduro eba ine say wasuevi asem no na okobo wuntumi a iyokufo achi nechi. Stop your nonsense. One princess, then where is the rule of law? Me am jina na police wa ba cheme na alabasta fa so no ma be jina police police wa am premo unim ne mai unim ne mai. Let this foolish mindset of this nation disappear. Unim ne mai ya pomfri a unim ne mai ni mi. So then, why are you there with a blind loyalty? Why? Mama no kure enye adwuma. Atentene me enye adwuma. Peri ye maninya adwuma. Are you hearing me? Yeah! Stop your nonsense. It is just a mudi ye nebe kata no kure ne so. Is that what you want to do? This is how you want to build your nation? You call Europe driving on the E. They say, the limit is 30. You can't drive more than 30 kilometers in Amsterdam. 30 kilometers. You move a call. Because we try a camera, 200 euros.
The next day, 20 baby come. The next day, 20 open go to you. It keeps multiplying. Kobe is 100. What the upper Cobro 100? Motorway that is connecting Almere and Amsterdam. Catch me, brother. Me dem pay speed. I say yeah. No, yeah. That's why we have 4 days here. We be free. And I 5,000. Yachiwa. There is not the offer. Yachimi. Yachiwa. How much me wa Amasaman? Amasaman, the divisional commander, your friend Abuaje. Kajan say open commander Abuaje number. Abuaje, hey, me boy no watch no. John Manengo. What kind of nonsense is this? What you say? Mungene. Abuaje John Manengo. Oh John Man, unim ne why? We are the one why. And this is the thing. We are the one sorry them, and we are praying. God bless our nation. God does not bless nonsense. Change your mind. Sister, what day? First message Jesus preached. Repent. Simply means change your mind. About me, bone to me, bone before tia. And then the social was a Kofi. Oga se be Kwasea for se be. Oga se Kwasea for. Oga se ejimi mo. Oga se ejimi na wano. And se be se bi bitama. Anka obeka enti Bigscout na prempe. Oni merenas, oni other TikTokers. Oma fire Kofi do hard one. So we MPP ni. Wa wuju hu di se we MPP ni. Na se Kofi Oduro sorry a. Yankopon tua uka. De wo hwehwe wasase su bi Yankopon nye mam. Oma no me enmusu enka ono wakusuafo nyina. Kofi Oduro wo de se ya catch of me ma catch of se uye nya atwom na uye nipa bonefo se na senya NDC party buy ohun se sam jemfi asesa dollars entise akokwa de egu ni kanu eyi bundle de chiche wo kan wa no tumu wankasa wo ya wo kan ha eno de sani se container yira ewo port ewo tema habo ni nyina wo kan wa no tumu wankasa ye okrum ha ena anasansani ewo party ya abasu ya pensu anasansani di fake so your doctor or you fake when you tua a man appointment as say yaje na appointment wo hu ne to belu ni nyina wankasa na emom chairman untumi ya che no ede na ede abono chairman untumi akokot ye de chairman akokot akochire de waye wo hu busuban no nyansa wo de ti wa sori dem wo sa papa wewe wo na wo be chire de ye fa anya chairman untumi na MPP phone penifo ni nachi ye bedi nachi opani bi o MPP mbedi nachi fite ye do chairman untumi ye penasem enti ye bedi nachi wo ye fun pa wo so ye osofo kakabo osofo wo ni mu hwe wo gira social media na wo judge wo ye nyame anka wo ba judge ni pa asase so dey charge na dey about chairman untumi a wo judge no ye bo ni charge ben awche obi ma sum ne hu ne ye bia wo de wo brought tasas of di ni to ho na bra ba dwane politicians ne enye politics no na so for no enya de atapeni me ka atapeni awa onim bia na onim fansa bo plus science local account na ni data ban wa share atapeni Kevin Taylor ya atakakra na Captain Smart ya atapeni obeso what is a fake doctor na some want ya na obeso what is a want oh what is how toy na o free say jibu some way no want oh atapeni want nya sabo akwa senke na na do time awo ka ba chenchen tna o show for ka se hu atira na do we say wo die Captain Smart gina we unyi nduru ba bia kase sore na wo kase tia na do na mo so se untumi kasa do o Captain Smart wo di na do atemo Captain Smart wo di na do wo gina we to go say doctor na se no nte yo ya no hu mo bo on woni gu asika oni mu asinwie Captain Smart nyansa ni nko na ni nyansa o Ghana journalist there always wunti amount for innocent souls
Kwasea wo was wunti wo mu masanti na wo de wo de we ka tro why na saa so fu so Kofi Oduro ozo o de Sunday o be ya sori na de Sunday o do pa ya sori a enka doctor ne ho asem kan ho asem ka de na wa ye no say again on doctor e na wa ban no afa no so ni mu an kan saa asem yo asoro a o obeti Kwasea na nado a ka be utrim kwabo jira pulpit so akan se hu e da tare na nado pumpu Sunday kan ho asem Kofi Oduro kan ho asem Sunday wa asoro wo pumpu Sunday feju kan ho asem wa asoro wo. Hello, Kofi Oduro. Hello, Papa Kofi Oduro. Hello. Hey, politics na wo ye ne sa wa sorry dem ho. Kofi Oduro, nyame wa frɛ wo. Nyame wa frɛ wo. Wa frɛ na be ya, me ne wo a. Ka for microphone to to us dem wo boko say who party that power. Ne ko di unua be ma Julius Debra nachi. Udidi na chia onu be ye yi na president na waye o vice why said the be ya Ghana fo be hu ntam no wo be ye vice ankoye te say vice yi na Jenny ye no sa kind of vice na dey empe bi wo amam wo bi emu na je vice ye de fufu abetie vice Vice obai boso bia so no ya besina oda so ya Kofi Oduro nya atwom de airtime ba kese ya o jimi ne ho a wo hu sa Kofi Oduro no o te sa alabasta ho o jimi ne ho ya wo hu obegina wa se ai ana Ghana fo ya chi wuntumi ne de ne famra kwan so mo kasa na ya o mine be da yi abra ye panishi obi a Kofi Oduro sansa fake doctor nkani ni ba be program June yawo a whole man of God calling yourself a prophet it one who say dia no ye fake muhu ye nsoso no bisa wo mahama ne se dia no wo ye fa ho adan na no de won kan ho asem e wa sorry dem wo say adan na omun reset no omun faga yi enye suade Kofi Oduro adan na wo odifuo unka ho asem se dia no wo so omukɔkye no no mu de yesuade ne suahunu ema wo mu aka o mu di sa bone no wo ye nya atwom papa no wonder say ne be to aba your president John Dramani Mahama aso obey 80 years as 100 years na John Mahama your president nim enri chen age awanya say papa na nya ofota say na fake doctor yakofo na ma wo na your personal physician or personal way na John Mahama Mr. President, because I'm into us you. Papa, when you sign here, who say, "Give on your doctor." Saying your 40 years to about John Mahama, you are president. As we did 100 years. Not John Mahama, any man you be. Now for the crown, I'll wait something crowd looking young than John Dramani Mahama. Saying your 40. Say na doctor na or running your doctor papa. We sub you Nina mena boy in the media one for fear. Get say your president a flag bearer go through. Then can say fake doctor bineka. Eko kuna mai. Just say your mama winnie and oko post to the Facebook page. Then you just say na they need to say man appointment. Ampa so your appointment so ampa. Now get na ya second cry the nyame do. Kevin Diller classing me, I don't tolerate insults. Me so sorry that I'm paid that. But the reason why I Kevin Diller did the Pia, me did not tell me say, "Sa Aquari, Omubia Ghana." Apart from John Dramani Mahama, Kevin Diller, Omubia, including NDC MPs, including Ghana, Omubia, apart from John Mahama. Onya John Mahama could be dinner them. Obey John Mahama them. Now Kwasea we to Krumana yes so. Or let's say a soldier, no sort of next ready Ghana for you, Kruma. To get a crowd and ask someone, get a crowd and who should I any you? There must seem we make guess I can tell an hour you got guy no pam. I cut the chief I train and say, answer or I drink channel. And your mama, it's one who's a girl, doctor, president, well,
well Awuraba ya sɛm ba ye obi te sɛ ɛyɛ Captain Smart waye din ano te ho Captain Smart atɔre mum a wontimi mɛka sanfa ho Awuraba ya sɛm ba ye sɛ yɛ so wɔyɛ fake doctor na yewura Mahama ɛde na kwa akoto board so no obi te sɛ ɛyɛ prophet Kofi Oduro tie prophet Kofi Oduro tie wakana no atum mo nya atwom a moyɛ sankofo we nyina nka no korɛ imagine sɛ susuan pa sɛ angasa nsɛm we esi na na dedan kɔ akufuado abrɛ so a abusua anka Ghana bɛda ne abutu Kofi Oduro bɛgyina na asɔre dɛm ɛde ayɛ preaching Captain Smart Jimifo no bɛtena wɔ nya TV ɛnɛ JB ne sankwasiafo ne nyina wɔn akɔma no atum wɔn nyina akɔma no atum akɔmɛtena radio so asopa sɛ na de dan kɔ akufuado akɔfa ne busuani akɔfa ne mpena a wɔnyɛ doctor ɛnso wɔde na ba bɛhyɛ sɛ Ghana sɛ bi yɛmfa yɛ taxpayers money mmram betua ne ka anka sankwasiafo we gyina ɛbɛgyina so aka nkwasiasɛm ɛde akyerɛ yɛ mampanyin but ɛnɛ mo sɛ ɔmo kasa ɔmo nyina yɛ nyaatwom abusua baabi a ɔman ne keka kɔ no ɛmfa wo sɛ yɛ NPP ana sɛ NDC o asɛm ba na sɛbi asɛm no ɛbɛhia Ghanafoɔ ɛyɛ asɛm a ɛwɔ sɛ yɛka yɛ sebere ya no a momyɛ nyina yɛnkasa because sɛ Awuraba we yɛmfa na anyɛ example a ɛbɛhyɛ nkɔɔfoɔ bebree kutu pa ama ɔma tena ɔman nim ɛde sɛbi abɔdini bi atototo ɔmo ho akum nipa abusua tie mi video ya meyi sɛ woyɛ NDC ni a mɛmfa ne sɛ ɛyɛ politics enti no sɛbi deɛ mɛka biara no ɛbɛyɛ nsɛmhu ɛwɔ yɛ wasom mumiyɛ nyina yɛndwene sɛ Ghanafoɔ sɛ ne bɛyɛ a yɛbɛtu nneɛma bi ase ɛfiri ɛyɛ ɔman nim abusua megyiri sɛ wɔhunu wate nsɛnsɛm a asɔre ɛwɔ yɛ ɔman kronkron Ghana mu ɛfa Awuraba bi a ɔfrɛ no ho sɛ ɔyɛ doctor nemum ahwehwɛmu bɛtɔ abɔnten no afei de sɛ na Awuraba no ɔnyɛ doctor nemum sɛbi ɔno ana afa ɛyɛ doctor abodini no ato no ho ana alleged yɛsɛ wɔsɛ hwɛ ɛyɛ nkɔɔfoɔ ɛwɔ yɛ ɔman kronkron Ghana mu wɔ na megyiri sɛ mu nyina ma follow story no abusua Awuraba yi yɛde ne kɔto ɛyɛ National Health Insurance Board so ɔmo nkɔɔfoɔ ɔmo ba bɛdwendwene ɛyɛ yapɔmuden ho ɛne deɛ kekeka ho abusua baabi ɔkatahyia firi fa wɔ bi otwe di ampo Nyankopɔn wɔn nhyira no sɛ otimi ɛbɛpa ɛyɛ Awuraba no ho ntoma tie mi woyɛ NDC ni a yi wɔ tan a wotan ɛyɛ ɔkatahyia firi fa esi nkyɛn ɛsan sɛ bi a ɔwɔ NPP na wɔn ne nya adwene no fa no esi nkyɛn na sɛ bi yɛ nyina yɛndwene yapɔmuden ho abusua according to ɛyɛ stories ahodoɔ ɛne nsɛm ahodoɔ a aba bɛgu ɛyɛ amansante ntankɛseɛ no so abusua nansia na nya nteɛ sɛ Awuraba yi yɛde na akɔto ɛyɛ National Health Insurance Authority Board so board we are very sensitive ɛyɛ mpanimfoɔ anaasɛ animdifoɔ a ɔmo ba bɛboa ma Ghana yapɔmuden akɔ gyina banane yapɔmuden ho nsɛnsɛm ɔmo ba bɛdwene ho na kyɛ sɛ ɛyɛ board bi a ɛnyɛ fɛdi agorɔ wɔn mo a yɛde ɔmo to so nyinaa yɛ nimdifoɔ a ɔmo nimdeɛ fa ɛyɛ apɔmuden ho nsɛnsɛm so animdifoɔ ɔmo akɔ school a ɔmo nim de ɛfa ɛyɛ apɔmuden ho nneɛma ho ɛna yɛde ɔmo to saa board no so ana yɛde Awuraba yi ɛto so abusua yɛde Awuraba yi to so ɛndi na enu ɛndi na ansa ana ɔkatakyie firi fa ba abɔnten ɛbɛyɛ expose bi a abusua ɔbɛbie ɛyɛ Awuraba no ho certificate ahodoɔ NDC party enka wose papa John mama na di animu na say Kevin Taylor jimijimi ene di animu Kevin Taylor ono no wafa NDC fuo nyina ase ne puppet ono ena really wo mo na ekire di wo mu nya sa Kwasea be na funu sede na ebina yiwom ene wodidi na boa ba jimifo na ne se apro na num kankan se proye what free to muni pacha ye musama ni na funu nyina hyehye se bini mu ntropo
chimi for bana wono ene di NDC for any more chiro mu di omu ti mu man fa mu man Ghana okoko fa da doctor fake doctor wo ha o doctor no a went to me I respect the nature yankopɔ de bo slim kama ye mu bi mu ye get slim a wo hu ye ne a slim kama but we love the way we are when tiniam bu kwasesa ne ma hyehyɛ no to because woni mi say dwo mama de to no wo pɛ oni mi say papa dwo mama de wonya de to obegyina ho nko ade no ano no uko China memu China for ma any to slim kama they respect themselves they mema any gidi wa wo mu sitie ho papa dwo mama de wono na to no wo pe edigane woman no tena ase hu say dwo mama peto into obo mo de akototo trouser eto trouser no de hye na Kwasea mpanika bidela so wo kwa yesa wo ba no adwuma ye nim ba bia ya wo ro sa de no edigu NDC for mo hu kwa chiche ma wudumi akwakotum mo hu kwan anche doctor na wo ba be kunkun Ghana for including ye man panini dwo mama no a ono na eye le doctor no o serve in Europe obi an ko back no ko hwe bra na dwo mama ye papa no na owo position na no wo ye ne kampa mo ko he I was wondering say na papa dwo mama na fona hye sa na say wa hunhuni adan wanya nkofo kidney problem ibia na say na ye sa wo ba we na ye papa ne sa Kevin Taylor ni bring na ni brad ni brefo Kevin Taylor chimi for Kevin Taylor chimi anything kokko fast oba we di ne buy so o mekunkum Ghana for criminals fraud Kevin Taylor and it's all no fake doctor no ni na ya te baby no fraud for what's the size in family Ghana and this for hu nyansa say ye kwa kwachi so ba ni ye ka kwaku manu wa be jiro se Ghana for wa obi enu eni kwaso obi akwa demonstration ni kwase Ghana ni bia ye demonstration ni kwase Ghana ni bia ka se tia president wo ya bua kwaku manu wo ya bua eni sa Kwasea mpanika Kevin Taylor no muwa kwakumenu kasafa ye kan say fake doctor na kwa ekofa ne bae no Kevin Taylor kofa ne bae no kasafa ho wa hunu nyansa me ka mo se kwakunyansa ni kwakunyansa wo ye nyansa ni nyina gu oyem ene ko Kevin Taylor page so a nani abre de dindin a wono no wo ye den you can say chairman won't to mean what did you name muno dear ye or no said yes was come once nasa doctor me chili didn't go jinas dibia a busana sem how a coin with me and manage a deceive Ghana head sector no with me deceive woman dear Kwasea be wa di Jimmy for never pipe when it's a tratatai ayawa do kotisina ayawa do chimi for Kevin you can say Gabia bua ne ba Kwasea Penyah no I say wono ena elite Ghana ti do pe ena Ghana for Ghana man Penyah wanye emfama Ghana for eni ato jimado eni semoda eni eyemua say mo ma me bu o man we are here we are watching we are here Mumfre obano na munchini tum NPP ni na kwaye yanka mwache na tum mumfre no na munchini tum na musa na sem ana obi foforo amami ibi ebusu edini e the lioness so be share video no aya mun share me videos no na amanfo videos no endru ba bia wo se dru madam say I love you so much. My followers, I love you guys so much. The way you guys appreciate me, the way you miss me when you don't see me, when you don't find me on internet, the way you guys write to me, the way you express how you love me, I really appreciate you guys so much. Mr. Muse, more subscribe YouTube channel, and follow me on Facebook. I love you all. We shall meet again. Bye.
tira adwo ma me e wo comment section ha Penyah blog media